Ka pule ka puthi hakne ka juk ka bamenta kalong ka badon kam hadu kata henre lada omla pat ban penbiang ya ka jingsiu ya ka tulap sya kinong hikai henre kumno pat onyo ya ka jing hikai ka babiang lengba jong kinong hikai henre lada start pat kinong peniai school omdan jing lada don ka jing song thu jing mod ya ka bakum kane ka jing perkhat bat ka kam kawan ha ka jingmut jing perkhat jong kinong kit kam jong ka managing committee jong ka Shiliang Mentang Presbyterian Secondary School ka badon ha West Giant Hills District kabadiru ka Winig School kabadan Syakitan Shiliang Mentang. Ki nongkit kam jong ka managing committee jong ka teka school, kilapan pau ya ka jing kendu mausiang, ha kabay day bat ka jing siu ya kutulop sya kinong hikai, kaban longru na kabanta ban penbiang ya ka jing hikai bat ka jing bit jing biang jong ki khana school ka teka than, bat kimla ban supet ya ki khana bakin i ya ka jing pule tang si tengpor, bat kilawat ru ya kilat kilenti ban penmi fon, pensngo utaman basan PJ talang, ha ka sengi penlong fit jong ka teka school, kabala penlong ha ka khatnyo tarik benai rempang arajar ar puar. Ya ketika fit kebala penlong da ka Shiliang Mentang Presbyterian Secondary School kalong kum si benta ban penmi senyang pisa nak benta ban siu ya ketulop jong ginong hikai. Hak asingi penlong fit jong ketika school u menteri katenat PHE uba Renington Lengdo Tongkar ulwan poi ban sakhi ya kene ka fit kumu kongsan hak balai don langru uba nujor ki sungo ubadi MLA kamu kayau constituency Kentup ru yau MDC ka Shiliang Mentang uma Artang uma WP Pakama beri secretary jong school managing committee bat kiwei rengkat ki kana school. School ngia iba dang don sibun ki kun jaka sinong ka thaban gi dong ki snat jungi sene ki ba drop out ni ki pep school sitek. Nama ba ka jingduk ka ban bamyo lat ban pendep ki school nadu 8 9 10 secondary level. Kumta anda ki riwang ba kinong yalam jaka balang jungi ki yo i ka ni ki pet jingai. Ya kalau wei juga senang kata juga dong kesenat sini. Dan kau wei ke jengmut, haga sedang arajar katsau, kabalang Shiliang Mentang hang ni. Dan kau wei ke jengmut, kau wei ke buik ke bol, nila rai ban penkiu kedan, ban sedang no ke secondary level haga dekat school jengi. Bat haga katsan tu haga kenai trik jong penai feb arajar katsan, nila sedang ban enroll lagi kena kelas 10 kelas 9 haga dekat school jengi sir. Bat nila yat kum tu, nila yok ke jengi rap malu malah nang ne nang tai ni nomi kemat jengi no MDC MLA. Bat ngila penyai ti ke school jengi bat kerpang baga jing tre borba hi jong kinong snong bat ki kun juga balang bat ngis ngok men sibune haga daga ban ban yathu sa haga daga po balong baga jing tre stom jo kinong hikai ke managing committee ki khna school balong baga jing rap barat ba jong MLA jengi haga daga snam arpo wei ngila yo ru ya ke regularization opening permission juga daga school secondary jengi hadin ngila yo ga ngila snok men sikadai Hendrai kat pangidang ya ni mat sibun ki jinge ser kaban sip tulok khantam ki non kai mentang ni don samut ki non kai secondary ki bangi siu tulok na kaliang joko balang ni siu ki ro ka jing siu ko bakandian bat bopli ki non kai jungi ro da kamon la lu ki trace ngobha na ka banta bat perkiu ya ki jingnang jing start sikini ki dong ki snat jungi kabalang ni mat sibun ki jinge kaban permi pisa na ka banta ban siu tulok ya kino hikai nilai kepat hi amali jungi bat la ya ji sugum chaneng ban mikmat na ban yun ban pek ban pendut pinjang jinot kam jungi ketika school bat kunju MDC jungi tingi dang kerman ni bagi Singapore bandangwan ni don ke ji kemit nanti ke bas kam ke ji kerman ke bas kam bagi school jungi kan serung hi ad hoc gran lembaga jingi rap officer nang ne sekmat hapo jong government nang ba kan long ke jingi rap yangi kum kapalang ban penyat ketika school Tegajing temu juga nak fiat abangi penlong ai kapung ni kalong bai na ka benta bangin penni pisa ya kijing don kam jong ketika school jingi kham tam na ka benta ban siu tulok ya kinong hinong hikai jong ka school ke jongi